Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Qadrli mümin Müslümanlar, Allah Teala selamı, rahmeti ve bereketi her birinizge erişsin. Allah Teala Zuhruf suresinde 67. ayetinde bizge ayette istavudu billah. El-akhilla yevmedi ba'duhum li ba'adu illel muttaqin. Şınıpta dostlar Kıyamet gününde bir-birisine karata düşman bulaşak. İlle de gemer muttaqin. Allah Teala'nın kanunu boyunca yaşayan kişilerdi. Ya ibadi, la khawfun aleykum el-yevme ve la entum tahzanun. Şınlıkta sizge, ya kullarım, ibadette hem de ihlaslıkta bulgar kişilerge kıyamet gününde korku bulmaz, hem de turmuş işinde ütken sınalmışlar, ibadetler, Allah'ın ecir savaplarını kurgan vakitte sizin indi көңіл düşünkülüğünde bulmazsız deyip Allah subhanahu teala bizge etip koya. Şu ayetten kadarı cemaat biz kursak, qarağızlar Allah teala kıyamet gününde şu kişiler koysaları bu dünyada hatta dostlar bulsalar da bir-birisi bilen ışıraşıp yerseler de Allah'ın orasında kardeşliğinde iman bulmasa, Allah bulmasa, din bulmasa, kıyamet günde alar birbirine karşı düşman bulaşacaklar. Ne sebepten? Çünkü dostlar eğer de dinsiz bulsa, birbirine dinsizlikke gine ötere. Rizıkların alar halal bilen haramını ayırmay, şıgüllerin, көңіл aşularını halal bilen haramını ayırmay. Kıyamet gününde Allah karşında cevap kaytarga mezgil kilip baskan vakitte ula itecek. Ya Allah, alar beni şakırdılar, alar beni falan eybirge irettiler, min cevapla tugil, alarını gazap etti. Lakin de Allah subhanahu teala ite illel muttaqin. Şul kişiler koysalar Allah Teala'nın dini boyunca yaşadılar, ihlasta, takvalıkta, alarının indi arasında fakat dostlukları gına tugil, alarının kardeşliği nıgı yaşar. Çünkü alar bir gelip namaz okudular. Alar bir gelip uraza tuttular, iftarga bardılar. Bir-birisine Kur'an öğrettiler. Bir-birisine көңілleri düşüp gitken vakitte, imanları zayıflengende, alar nasihatlerini jetkizdiler. Hem de şunun bilen, alar Allah'a karata muhabbetlerini günden gün, alar bir-birisinde üstirip durdular. Bir-birisine haram işlerden tutattılar. Bir kardeşi imanı düşken rövüşte nerseginde bulsa, dinge qog'ilshili bo'lgan masalada qo'lin sussa, ularni to'xtatdi nasihati bilan. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam da o'zining bir hadisida bizga aytib qo'yadi: "Armanu ala dini khalili." Shundaqda kishi o'zining do'stining dinida deydi. Din degan vaqtda bit endi u faqat ibodatgina tugil, namozgina tugil, u urazatgina tugil, u adab, axloq, o'zini tutuv, rizqini saylov, oilasini qurib, bu dunyoga qarata o'zini ko'z Allohi falyanzur ahadukum man yukhalil. Qaradi. Shu kishilarga kim bilan sen do'st bo'lasan deb aytib qo'ylar. Shu vaqtni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Istavu billah, ya ayyuhallazina amanu taqullah." Ey iman keltirgan mümin Müslümanlar, iman bilangina to'xtalmag'iz. Ali sizda bo'lsin taqvolik, Allohga itoatlik va kunu ma'as sodiqin. Ham aning bir yo'li taqvolikqa bir yo'l va kunu ma'as sodiqin. Izgi kishilar, bilimlar bilan taqvolik kishilar bilan yaqin bo'lu. Qadrli jamoat mümin Müslümanlar, o'zimiz bir, ikkinchisi oilamiz, xotinimiz, bizning bolalarimiz, ularning do'stlari kim? Nindi derecede, nindi alarga qarata alar münasebette bulup duralar, nindi şug'ullarda alar bulup dura. Elbette bizni qiziqsindırga tiyish inşallahu taala. Çünkü yaman dostlar alar bizga singdirgan mümkün yaman gadetlerini, her vaqtni kishi quvvatli bulup qalmasqa da mümkün, zayıflik da bulara mümkün. Biz aytirgan mümkünüz, eye biz alarni haq yo'lga bastırabız deb. Kirisincha bulara mümkün. Alar haq yo'ldan hatta adashtirga da mümkünler. Elbette qadrli jamoat, o'zimizning do'stlarimizni qaragan vaqtda biz o'zimizni birinchi saqlarga tegishmiz. Kishi qarshida da qiyin bo'lirga mumkin. Eğer de bir dostumuz kelip
өзінің гөнаһлары турында безгә сөйләсә, фәлән җирдә хәмер эчтек, шунда барып гуләт иттек, фәлән кызларны карадык һәм дә күрдек дип аны әйтсәләр, фәлән җирләрдә без урладык, шул җирләрдә ләктердек дип, яхшы булды дип безнең каршыбызда мактанып утырган вакытта, biz аны яки туктатабыз, дустым, бу дингә каршы дип, яки тыңлап утырмыйбыз. Чөнки бер мәртәбә тыңлыйсың, ике мәртәбә тыңлыйсың, һәм дә бу гөнаһка карата сезнең дә күңелегез инде авышырга мөмкин. Алла сакласын. Шуңар да инде һичшиксез үзебезнең дусларыбызны инде сайларга тиешбез, иншалла. Үзебезгә генә түгел, балабызга да, хатыныбызга да, иншаллаһу тааля, кем безнең каршыбызда дөньябызны алып барырга ярдәм итә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.